Eң bir kulminatsiялык момент Өзгөндөгү Мырзакедеги Абдрахман устазыбыздын медресесиндеги Куран жаттап чыккан кыздар апаларына, энелерине таажы кийгизишет. Мына ушуга чогуу күбө болот. Сиздердин кыздарыңыздар дагы таажы кийгизсин. Берекетке себеп болсун. Мына ушул кыздар сиздерге бүгүн башыңыздарга жолук салган кыздар, жаннатта башыңыздарга алтындан таажы кийдире турган Куран жаттаган кыздар. Ушундай кыздарды паргалаган сиздерге рахмат. Окуткан устаттарына рахмат. Аз эмесе кыздар, энелердин колунан өп, эки бетинен өп, кочагына кучактап, баягы байыл сезим балалы кыздарды сагынгандай бир мээрине тойлоңуздар. Кабыл алыңыздар. 30 бара Куран жаттаган кыздар. Энелер, кубанычыңыздар. Бейиштеги алтындан таажыңыздар куттуу болсун. Кабыл алыңыздар. Кыздары 30 пара Куран жаттасын. Amin. Allah Teala kalksın. Tacınızlar kabul olsun. Otuz paralarını jаттаган kızlar, senelerine жолук салып kızlar, jannatta алтындан таажы кийдирген учурду элестетип, апалардын кубанычы, аталардын сыймыгы көз тийбесин, сөз тийбесин. Басымызга Апаларына таажы кийгизишти. Апаларынан болсун. Устаздар, тарих берген muallimler, Kızlarımızda ушул таажы кийгизишти. Сиздердин кыздарыңыздар да ушул таажы кийгизишти. Sarı olursun, hafize olursun bay. Hadi. Bizi hoştaklar, bizi hoştaklar. Kutluktayız. Öyle aytırmam Mehmet. Göz saçlar köküne tutmam Mehmet. 30 para Kur'an jattı o, domo emes. Eң бактылуу моменттер. Ustazalar da ile olsun. Çok rahmat, çok esnekte söz. Biz atalarga yolumuzu 30 para Kur'an jattı bulama emes. Biz atalar kettik çıktı atalar. Atalar pasıtlar kalamayısınlar bizde. Kalktık da özüne kulga olmak, kulga olmak. Atası kanday bozuldu. Atası kanday bozuldu. Atalar da dost, atalar da suyunu. Albatta kız bala olduğu için eliyle dışarı otururuz. Anpegin atalarla usulda isteyen atalar. Usulda isteyen atalar. Bayar tangda uyqungdu jegizgen үмүтүң дактар бекемне агарган чачыңдын арталына карызмын апакем менин парызым Qartayba көп жаша ай жан апа ой байлыгым апакем ай бары сен
apakim. Oy Qartay bagıp yaşa, ay can apam. Oy baylığım apakim, ay barısin. Oy Qartay bagıp yaşa, ay can apam. Oy baylığım apakim, ay barısin. Ulayım sizlerдің de kızlarınızlar Kur'an jattap, tacı kiygizsin. Amin.